विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टच्यान कालावधी उपरांत थरयतले खंय तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाण गोंय बाल सुदारणा विधेयकान काय बदल केल्यात हातूंतलो कुष्ठरोग हो शब्द काडून उडयला। तशेंच दिव्यांगांचे पुनर्वसन आनी तांकां सक्षम करपाच्या हेतान फोंड्या कंपोजीट रिजनल रिहॅबिलिटेशन सेंटरा खातीर केंद्राक 15,000 चौखण मीटर जमीन हस्तांतरीत केल्या खंय Assembly summoning केल्या. It is from the 31st of August. There is a preparation of the DPR करपाक दिला Goa Water Mass Transport System for through the Kochi Metro Rail Limited as a खातीर transfer of land from the established from the Composite Rehabilitation Center CRS हाच्या खातीर दिल्ली आसा the Government of India 15,000 square meter of the land in Phone. Director of the Transport located land at the Phone. It is for the empowerment person with the disability, PWD person, that department दिल्या. Engagement of the physiotherapist, medical imaging technician, optometrist, anesthesia technicians on the merit basis directly tenure of the 1 year. हे सगळे जे गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान फिजिओथेरपी हातूंतल्यान कॉलेजींतल्यान जे पास आउट जाल्ले तांकां एका वर्सा खातीर मेरिट बेसिसचेर सगळ्या जाणांक अपॉइंट केल्ले आसा। तर लेप्रेसी वर्ड आशिल्लो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गायडलायन तो वर्ड काडला भितर। Goa Children's Act proposal for the revision of the remuneration of the consultant engaged in the contract basis in the Department of the Cardiology, CCTVS, Cardiac Anesthesia and Goa Medical College Bamboli. तांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती रिवायज करपाक घेतलेली आसा सगळ्या जाणांची अकॉर्डिंग टू देअर सिनियरिटी बेसिस। Filling of the 2 posts of the tutor cum demonstrator in the Department of the Pharmacology Bamboli Goa on the contract basis in Goa Medical College. EST कॉर्पोरेशनातली फाटली लोन्स आशिल्ले तांकां वेवर दिला आणि वन टाइम सेटलमेंट दिला। पॉलिसी फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द युज्ड कुकिंग ऑयल युको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोडिझल गव्हर्नमेंट ही पॉलिसी फ्रेम केल्या। युज्ड कुक्ड ऑयल जी आसा पळय न्ही ही त्यांच्या कडल्यान सगळी गव्हर्नमेंट स्वता घेतले आणि ताच्या पासून ते प्रोडक्शन बायोडिझल म्हणजे प्रायव्हेट हे ऑन बोर्ड घेऊन हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट करतले। गॅडा इज वर्किंग ऑन इट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।